Саламатсыздарбы, урматтуу катталуучулар? Бүгүн базар күн, 31 январь. Сиздерге азыркы модадагы кийимдерди тартып көргөзөм. Азыркы модадагы көйнөк жемпирлерди тартып көргөзөм. Айта бериңиз мына башынан. Мыналар 1200 сом. Мыналар полный. Мыналы 1700 сом. 1700. 1200 мыналар. 1300 сом. Мынал 1400. 1200 мыналар. Полный. Ана 1000 сом. Мынал. 1300 сом. А бул комплект 1600 сом. Шымын. Туркия бардыгы. Туркия полный. 1200 кыздар. Жогорусундагы жемпирлер 1200 сом. Мынау 1300 сом. Наркылары 1200 сом. Оналар кофталар 1300 сом. мыналарбы? Размерлери кандай? Размері шөret. Стандарт кетет булар. Стандарт экен. 1100 дедиң, э? Мына жакшылап көргөзүп коеюн. Размерлери кандай көйнөктөрдүн? Размерлер стандарт кете берет. 48. Мыналар размер болот. Булар 44-төн 54-кө чейин түшө берет мыналарчы. А мыналар уже стандарт кетет. Булар 50-52-ге чейин түшөт. Кардигандар да келдиби силерге? Канчадан? Кардигандардын кайсынысы? Мына серый, бежевый, мында кандай цвет? Мына кирпичныйбы? Булар 1400. Мынаки расцветкалары 1400. Булар 1300. Наркылар 1700. Размерлери кандай? Стандарт кетет. Стандарт. Мына кичинераак размерлер түшөт. Ону 48-52-ге чейин түшөт. Наркылар деле ошондой түшөт. 52. Мына көйнөктөр дагы? Бул көйнөктөр мынау 1200, 1300, 1300, 1200. Mana клиенттардын астында. Мына товар сала коюш керек болуп атат да. Товар салуу керек болуп атат. Мынау мына носки саткан жерде дейт го. Бошоп калсаң жүгүрүп келе аласың да. Жанагы Мына жилеттердин баасын азыр сатуучу бошосо сурайбыз. Кыздар, жилеттер канча? алар 750. 750 сом экен. Размерлери стандарт, э? Стандарт. Мына көйнөктөрчү? Көйнөктөр 1100. 1100 экен. Эже, бүгүн Доскурадан салтасызбы? Сала бериң, себеби биз бүгүн дагы Бишкекке чыга турган күндө. Спортивкалар 2500 сом экен. 2500 сом. Кыздар, размери кандай? Размер. Канчадан башталат? Канчадан башталат размер? 46-дан 52-ге чейин экен. 2500 сом.
No, jiletler. Jemperler. Toplamıca. Розница Birlice 600, 550 tane balık manacı. 550. Kartdaki kayıtlam hazır. Mayli. 550. Razmerleri qanday? Razmerli baracı. 2'den razmer. Qanchadan qanchaga chayin? 52, 52, 54, 56. Jiletler qancha? Şöyle 400 son, 430 son, 420 sonucu. Qitay bice Turkiya. Termo göynüklerçi. Rubашки. 550 sonucu. Kalınları. Kalınları 350. 550, 350 deydi. Alarını. Zamok 700 son, bu 650, 550. Marka müzikler 550 denece. 550. Bularça. 550 da arkadaş. 550. Bular qancha? 300 son acı sonuçları. 300 so'm. Şirletler 270 lira. 270 jiletler. Qancha? 350. Kaşemirler qancha? Kaşmirler 550. 550. Bulardagi varatnigi bilan. Kaçlar? Ne var? Bunlar 600 lira. Qancha? 600. 600. Zamog menen qancha? Samoklar mı? Samoklar ama 650. 650 deydi. Так. Kaç geleyim? Коробкада индийский ба? Коробкада бар. Tekindiki. Tekin qancha bular? Arzani var, kıymat var. Cüve 150 somligi var, cüve 215ligi var, 170, 170ligi var. Mana matigirlardan var, mana 150'den var. 150. Boşka 5-6 türleri var diye böyle. Ma paçkalilar. Kaçlar bular ba? Qancha paçkada uşular? Paçkanın içinde 10 tane var. 45'ten başlayıp 45'ten başlap 60 gacha, 45 so'm, 55 so'm, 60 so'm, 58 so'm shunaqa. Razmeri kirib. Размерлары. Bu paçkalilar, onalar kirib qalilar. No, paçkadagi pijamalar qancha? Molami? görüşsünler. Ular nimadan? 650 so'mlilar, shular o'pdim. Bunalari 650. 580ligi ham bor buning. Bu производствоga Day. Kitaya teyin diye. Onargisi Indiya, ma Indiya o. Shuni ilib turgan bormi yo'qmi? mana aylantirgan. Ha, ilinib turgan. Razmerlari qanday? Razmer ular nimadan En çok men diyordan. 90dan 115 gacha bo'ladi. 90dan 115. Janda qancha? Bu O'zbekiston mana tuymali, как раз sanatoriy Suriya kurortlarga oladi. Qancha? Ular 350 da. 350. Sapati yaxshi ekan. Yaxshi. Markara 50 so'mdan ko'p olganga juda kam e'tibordan beraman. Ammo Indiyaniki 68 dan. Amina degan marka bor. Bular optimga oq mononisi 120, mononisi 110. Детский yo'qmi? 7 kilo bor mana Indiyaniki. Bular 38 so'm, 40 so'm bo'lyapti. Optimga. Qayerga kelbayin ma lo'lachilar tayyor turadi. Hozir hozir mana tiyin berib qo'ying. Hozir
İlahi müşkülün asabı. Айтқаныңыз келсін. Қанша ушулар? Булар Bular 175, 180 kimdir satyapti. Biz не? Бул эмне? biz bularni 150 ham sotganmiz. Endi hozir 85 bo'lib qolib, dollar ko'tarildi. Ага. Бул эмнелер? Бул эмне? Bu mayka трусик nabor. Мужской, а? Muskul. Индийский, Oskar ХБК. degani bor, ha? Ошоны көрсөңүз. O'shalar ham xuddi shunaqa, ichi bir xil pashti. Ичин ачпайсызбы көрөлүк? Сапаты сонун болсо керек, э? Yaxshi. Трусасы менен да? Трусасы bilan mana nimasi bo'ladi. Mana qolib turadi bunday. 180 дейсизби? 180, 175 berib o'tamiz. Майка трусасы менен. Nabor bu. Набор. Жакшы экен, арзан экен. Урматтуу катталуучулар, мен Бишкек рядынан тартып атам бул кийимдерди. Заказ берсеңиздер жөнөтөм. Каналга катталыңыздар. Номериме описанияга жазып кетем.